सर्बिया चा नाङ छपु बखजना वे बखै चोमी बिसन्ते ब्लास्को इबानेज ख थो बाक्ने युद्ध इले जिगो अमानवीय घटना त कुला तगो थो बाख कर्नाकर वैद्य सम्पादन याना तगो विश्व प्रसिद्ध कथाहरू नाङ सप्ति नेवा भाषा भागिला गयो ख थो सफोय प्रकाशक एजुकेशनल पब्लिशिङ हाउस जमल ख नेनादि सम बाख सर्बिया चा बाख थत्नै चानस्य छिन्छताई हे थोइले पिरिसे चंग डक्को नाच गरियो लुगटी न बागो न्य क्याफे व रेस्टुरेन्ट सन थपिने काटे त बिरा बिटुकी तर जिमगो फुच पिटे सिटे तना छ्या छ्या ज्या कोछि मफ्या दना त मनुटे बठान कासे किनेको छेन प्याउ या खौठा खनमरिया वनकल सरके कोप्सा फिका छका टगो मोटे उजल खौइ त नुना टठे च खौछि चंग आकाशे पलिपिल छना चंग नौये छु बच्च ज खण्डो आला आकाशे नगुजको खण्डो टर्च लाइट एक चले आकाश सिगार्थे चंक जेपेलिन दे छौ किसिम जहाज जेपेलिन न खण्डो जिमसा ताउटी सुयोग बिचाएन जिपि पेमुडो छम फ्रान्स म चोमी निम सर्बियन यापि कप्तान त छम जिथय दक्को लुकै खाप ढ्यामतिना टेटुगो त खौछि चंग पेरि सरे जिपि गुनमुनिको निम सर्बियन त मध्ये छमेसन छौ टस्क भुट्टा दुगो होटेलेको हावडारी लुकै त गया चुछाटेन वो होटेले वेबे पाटे त अनचचे स्वागत सत्कार या चछि मध्यसी चुनिमा पि त को अफिसर जवान त अनुसुतक दुआउन सुए वो होटेल इमु छे छे चुंक छु नेटक पेरेसे न्यायपु सुएता वेपि ठिठी देशे अफिसर जवान तेस ठठवे कुनिगु ठोछौ रहस्यमय खख जिपिन मछम मिकट्या वो जहाँ ठिगो रेस्टुरेन्ट सुतक दुआउन पिनेको खौछि जंगो संसारी दुनिया ठोछौ जय छेथे च जिमसा सुएबले जिपि निरलिउन लाथे च जया जय चंग समायना टपिन ल्यास्ट साम्पेन एला भाइलेनी नुगले दुन्थंक ठुगो सुर नुहे काइ मिंगो पिजो दुगो मिए सुरे हौसितेको प्याख ठो डक्को लराइ जि न्ययो खख अन मुना चोपे सुना मनुटे संध्या काइले फिग लफना तग मोरो सकले फ्रान्सिसी बेल्जियमी बेलायती रुसी अरबी सक्सन ठु ठागो अले भूभाग जंगी वस फिना टपि गुली बेलायती स्पै त मुसमुस न्यन्यो मनुटे होना यागो तारिफ त स्वीकार्या या भाइलेन थाना चुना इमी न्यन्यने यागो कमिज ना टपिसा जिप्सी थे जाओ बाजा थाना चुना छम मिसम अनडुपि मध्ये छमेस्ट पटन सुया केना वइ बौयना लर्ड फलाना खरका न्याप्ने थाल वो लर्ड टमी परिवार व धन सम्पत्तिलाई ना जाम मनो ख मे सार्थस्ट ख ए दाजुकी जपि छिसम मोज मजया छाडासा कने छिपि सिमनी अञ्चना चोकमे मुनु त टन योबने मस्त ज्या साम्पेन टन न्याइफका चुना निला मेहाला मायाना चुना इमके ठम ठय त कगा मफुक जोस जहाजलाई एप्निको जोस या कम मजु गुपे समुद्र सिटा जहाज क्वाव्या चाछाइ कने कोन हान समुद्रीय टफे न पण सामने याउने इपि निम सर्बियन या आर्मी ख इपि पेरे सरे वे खङले भाग्य त सुबा बिया छ पिन्थे छ गुगो छौ प्रान्तीय चंग सैनिक अफिसर तस्कम भाइ पुस्तंग जीवन हनिमाउ खन लुमनी बले इमिगु मन वया खया मरिया भवन याचुनी इपि निमेष न बाख कनला बालक स डक्को कप्टे जको दु देशला तो चिरो खख ने न्यार न्य तुर्की देश सर्बिया चाइला चंगले लामार्टिन कवि वो साचवा व ल्यामटेगु देश कप्टाइ त अपास्क मोटो बिउने आश्रय चाउ ख आख वनचुए मुसपि मोनुटु देश न कविता हे विचार हो पुनाउ खैट ल्याङकाटल इपे निम कप्तान टेन्स साम्पेन टुन्टेन अले इमसा यक्को महिना नि लडाइमे लिटली माबले यो दुखै बयान न हल ने पिट्या हो चिकु सया मागो छमेस न छिमना प चफी लुया मागो तस्क ज्ञान पुस्तना मनु व पशु पंचित बिसुनी मागो लुन चोपे आर्मी टाइगो मेसिन गन हो राइफल एगो मड्डीको वया चंग क्यार स गागामे मी पुपे मनु टाइगो चिल्ला डंग व खस सिपि मिसते महे कोख क्वाट्टो कना चंग बुराम जुजो पितर बाटलो च ग्रस्त जुगो मनु त छपु चाटो कठिन जुया शेक्सपियरिया जुजत थे भाग्य न प लवालवा छ कोचका नोनी म आसे अजाको ट्विस्ट चंग पारफुला वना चंग दृश्य इत्यादि जे इपि निम सर्बियन पासपि खलाना चंग सोया चना इपि बल्ला पि इमाइ थे चम्मुस चंग टपुग ना ग्वाठमाथे चोपि ल्याम त इमि ग्वाटस्क चम्मुस च इमसा पुयाटो टफुले को स छा छा वया चंग दो भावो पि ल्यास्टेस पिरन य थजापि कलाकार टेगु महुस मंकिउ ख तर इपि सिउ जंगी वसप नाते पि ख इपि सी मासा छप्थे मया पि ख इम खलाना जन इमसा छु महिना न्ययो खलाना चौ ख इमसा सर्बिया या पार्को क्रेलो फिचिया बहादुरी बखाने ना चौथे च इमसा जंगले चौ पे चिकन लपटन पन लुआट ता छमेस्ट भालाठै डेको ख
आ ठुकमे पेरिसेको होटेले जुना खलना चोपी ठोक मनो त दयमाइ ढेगु मोरपी व ज्ञान पुस्तङ इ छना वपी ख जिम फ्रान्स पे पास पे तास प्यावन नकला निम कप्तान मध्ये छमेसन थौ बखान डटी डटी दिना मेगु टेबल पाके मिख भयाचन वटा मिखा हाको स्टम छमेसन सोयाचन वो सोयाचम मनो झंगै पाछपटुगो टप्ली फ्याटम टोइसी चम अजिङ गरेको पाँच समाना टम ख जिम पास पिन त्यान वहा साला चन अन्ते वटा साला यंको थे चंक वो जिपि चना चनको मे चन दना मेगु टेबल वन पल्ख जाका वन प्यावन वो न प वो टप्ली फ्याटम न वन आ निम कप्तान त मध्ये दक्षबे कोकलेमा जिना पन्डो वो दासा ओली खलाम वा वो छगुडो एलाटो न अले करी सोत अन एलाटो न अले जित सो पट्याया मा खकन ट्यङ उठ्या याना जित एक नास व सोल पक्कन वइगु मने खनलेले ब्याचङ त जित वो ढाट्यङ जुइरका जि मन मन बिचाएन वो हान करी सोत छता इ ज्याचङ पाक्षे ठुबेटिए वो याकचा आकचा सो ढाटेन पेला न्य ठया दिने वो सो ढाटेन ओबले खिमुसी जङ चा जिउ मने ल्यावला वो चफो फनाटो छ वो शाङली वो सालेगु सिमडुगु पहाड अजागु सिमै कता कोपाठे जागो ग्वार ग्वार फसन फिका हागु डक्को जिउ मने ल्यावला जे छौ गा भजंको संग खन वो सेनाचंग थासा छम सर्बियन फौजी डिभिजन यापि लियोन्दन पि जर्मनी त एड्रेन समुद्र पाखे सोया वना चंग खन जिम पासन ठोया लिचला वपि जवानटे सेनानी ख नापला जवानटे छौ कम्पनी एडु ख तर आ रास छपचच मनुट जगु बचेसला वो जवानटे पुतले हान किसान त न लावल वो किसान ते दुख कष्ट व त्रास वो सिपाइ त थे वया ठया मरे टुको पि ख इपि छु मुसु पि पाको पि पोस्ट थे च मिस्ट चिचिट कपि मस्ते त लुटुलिया खुएक न्यनि वना च न तोरी पि हो बोला पि मिस्ट ता सा हाला इला मचोसी सुनको वना च न गब्ले गिब्ले ले सिपि ढोरी ब्ले इमसा वो सिपिनि को टुप वो गोली गठाय मान के आइंकी सानेछि तस्क खिउसी चंग थासे छिदुना वया चंग थासा केका हगु बमिय मि वाला मि चाठ्या याउसी चुनी काठ्या खिउसी चंग थासे हान जान मार मि पा झाझा खण्डे खिउसी चंग फसे गोलिएको चुई चुई स वया चुनी मानो वला चाने हाला चुनी पि किटे स थे जब स्टेजी हान ग्याचिको हेकालन थुरथुर खाकेको सुरुजी वो जवान टेस सिम हो खिउसी चंगले इमु न्यनि लाउ पि सुसत्र ख जर्मनी खला अस्ट्रियन वा बुल्गेरियन त वा तुर्क त वा मेपि इमसा यक्को सतुट नापन लुयामा वो सर्बियन कप्तान हाना टाल जिमसा थपिन त अलमलिया पिन त कुष्ट टोटा लिचिल माल डट्विन य है जिमे पहाडे ठंकाउनी मा मिस्ता त चिचिरी पे मस्त बुराबार त ठेमसल नापन लक बुग ज्या चाने सिदै मखो गामे खाली छु परे जसा न्यवा फुमल्याम त जगटु इमसा दुनावको छे सुइप्ला बन्डोका केका चुने हाना ठुपी मडेना गुली गुली लिचला आगचाका माइ मरुको लुमन्टी वो कप्तानी त वया ठया मरेका बिल वो खापा जुपी जिमसाइम त छुया वो ताल छका वाटे आटौ झ्या सुलाया नियम मयाका खापा जुपी मनु त स्या चला वाटफर कना छु इपि सुजि न्य है खापा जुए ढुंको पि ख गटकरे ने इपि बे कुसकुसना छ्या दिन ठंको पि ख अनि मिगजको खापा जुपी न दो इपि मिगै चाने तिन खापा जुपी ख इमसन नक्तिनी हिप्यागु ब्यान्डेज नाटौ ख आन अन अज्यापि मिसत न दो गुपी गोली तजना खापा जुपी ख वो कप्तान वो छे ब्याचो अन लाट ढोगीगो गन्टुङको हि फटा पिटे उल्ल व नव सासला वो ठा नवया जुन दुवावना नापा अनुसोल घाट ढोगिना चुपे मध्ये पच्च बला पि छपा चिफागो लालटिनिया पिलपिल जले वाटफट कना चौ खन अले स्याचाइ सो न दित छक्न अन औचै फु भएन ठाकल वो सी ट्यापे मनुटेस न थपिनिको मृत्यु सुयान अझ ज्ञानपु घटना अन जिनला तै इमसा मटी तल इमसा थपि डकुष्ट सतुरे लाटे टोटा बिन दैसिल इपे सकले दन्त सोट तर अपो मनुट जुवन सक्ष्य मुटो छौसँग प्याउ दया माया नुव ठुन्डीको प्रार्थना व बिन्ती पावेस कप्तान व नपन रुपी स्माइटे नाप्ने छन दाजबी जिमता वास्तवमया मटे भगवान जिससै लागि जिमता वास्तवमया मटे बुनु बुनु इमसा थपिन त वास्तवमय खसिउले थपिन त भाग्य भरोसा टोटल तर सतुरे लाटे लाग्यो थपिने शताब्दी फ्लापी सत्रु त वहे बल्गेरियन अथवा तुर्कटेको ल्याटे लाग्यो ख इमको मुटु चिल्ला डङ सप्या होला खले पिरा खण्ड त कैदी ज्या सर्बियन ज्याचुनिगोला शराब स्यान तस्क ठाकु खख सिठे चुन्दु गोपी पि सत्रै लाटे लागेको भएन ठुठुर खाट वो बल्कानी टेस बोला साइगो मृत्यु स्यान तस्क ज्ञानपु ए दाजो अन स्वेगु स होला कप्तान इमको खस ठुका छ फैका दल छिमसा जित ठटिया मास्ति होला सक्सन छन क्वाट खखरका छ पाए त आ इम त टोटा वनि माउने मुआपी छम्न सर्बेन त टोटा वनि मजिल
लिचला वपे सिपाही जवान त्यासँग थपिङ के दुगो गोली गट्ठा डक्को काचकाचा सुचकल गोली गट्ठा अभाव या कारण कप्तान ठाउ भ्यान तरबार लिकल गुली सिपाही त्यसला संगिन ठाउ ज्याकार मोल तर इमुक ज्याटस कम पामला निको सुक न्यन लाठी सुई मागो टस्क साथे हिबा बावल खापा जुपि सक्ने खुसखुस याना कप्तान ठावल अति वगे कारण खय खके वइको टमयना वइको लाटा सीको इज्जत ताकल अले वइको अनुभवी कारण साच्ची नया सीमाली मखटे यो एमी विचार ख जितना याना दिसन ए दाजु जितना तरबार चुकामा टिक्क गप्रे जुंग श्वास नले चब्बी घटना सुल च्वा च्वा कप्तान जिगो न्यनी वो घटना लुम्नी ठे चुंग स पिकल इपे कुसकुसु या न्याउल चिचिटी गपि चलटे मस्त कुसकुसु वठे कप्तानी टुटी लिक्क इपि छंगावल ठम यानगो कुक्रिटे सुए मुफया व ठौ छ फैका मिखा खोबी सो सो वेका तरबार सुल तर वइको मन क्वाट मजुले व भाँडक जाया मत निको सोग सुत्तु सुई माल अपो शास्ति या माल व मन मन ढाल शान्त जु धैर्य मन बोलाकी लाठासा लागि च्वा च्वा दाजु जिटना याना दिस प्राण त्याग या न्य सतुटर वइ देगु डर एपे ठगु पा वल्टका वल्ल इल्लसन इमसँग गठिया मार हिगुन सिगी टुङ्कल सक्सन थप्ने छ छके पाकी न्याक्को फइकल अटियार के गप टन्के जे वइगो मन मेपि सी टुङ्को पि मड्यन लाउने आ होटल न सुनसान जिन पाउडर व नस्वा हायना जंगी पुसाक ना टपे जवान टेगु लप्प जना ल्यास्तन प्यावल लुडंक न्युगु सना पा बेलाइटी फाइले न्युगु सना मन्त वो सर्बियन कप्तान छप चीफको मासपास नगु चक्कु जुनाटल गुबले लोमंकी मुफम मनु खटे व टेबले एक सुन चक्कु सुया चुन छ्वा छ्वा बाखं कोचल